بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Sisong na tuin pangadjian kitab متن الغاية والتقريب كان إمام أبو شجاع. لوسنا كتاني ورينها أوقات الصلاة وسنا بهاء سقبتنة إن كبتغن سن مؤلف. يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف. فصل أطلق فصل. وشرائط وجوب الصلاة إن مع شروط ika sah, ika wajib sinsambahayang hambuk manusia. Syara'it jama' sin, syart atau akan jama' sin syarita. Mga syurut ika wajib sinsambahayang hambuk manusia. Uno naman, thalathatu asya tu parakala. Mangintuwi ni rain doon kanya, mawajib na kanyain sambahayan. Sabang wayno nintuwi ni rain doon kanya, wala siya kaya wajiban magsambahayan. Awalan al-Islam, ka-Islam. In kafir al-asli, wala kaya wajiban magsambahayan. Sa kewajiban siya magsyahada namunan pa siya magsambahayan. Naam. Demikian in murtad. In murtad menggimo adeng agama Islam, wala siya kewajiban sumagawa bang siya magbing pa agama Islam paqadaan kani. Siya magbalik pa agama Islam in murtad. Kingita niyo rin murtad, aminggi mo adeng agama Islam, bakas siya Muslim nagmurtad. Bang siya magbing pa agama Islam papag qadaon kaniya. Naam. Ampain kafir al-asli, amin original kafir, di tada papag qadaon kaniya. Why not? Naam. Ikarwan niya al-bulugh. Ma ma'na al-bulugh? Kasangput. Kasangput ay bima'na si mangput na ummul niya na hinang na siya akil balig law simpakado. Kamaumuhan in usog, tak bata usog, sumangput na bang siya amuin makita na sin apa nakainup niya, makita na sinamuin parakala pag hinangon sindwa maglaki wini pagubos aun na kumuha kaniya mani ang musimang put na tabata damikyanin baba ibang siya bulanon na simang put na ang wala pa siya biulan tawakanin bata wayrun pamin alamat yadto, wala pa siya kaya wajiban mag sambahayan sa mahilun siya. Kita nyo rin mahilun, training siya kasi kabata-bata niya. Idan al-Islamu wal-bulugh, masdar siya sin balaga, miyabot na. Bulugh, pagsampay, at kasangpot. Wal-aqlu, iban akkal. In majnun, in wayruun akkal, wala kaya wajiban mag-sambahayan. Wahuwa haddu taklif, in tuyan, amunan in haddut taklif in ma'ana
sin taklif amuin kawajib kanya. Amunanin had sin taklif. Ma ma'na had? Amunanin amuin daplinan atau kan amunanin ta'rifan sin mukallaf pagtao namun kawajiban na. Nah. Ma ma'na taklif? Amuin kawajiban na huna responsibility niya. Dahil fi'il kallafa. Taqawiyan lang kallaftuka an taf'ala kadha, kallaftuka tinya hinang ko kay min pia amuin dihilan takaw task bang mga kato inhinangon min biya ini kallaftuka kallafa yukallif. Nah. والصلوات المسنونات خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء. نعم. Mahuli 5 siya pa mga sambahayang sunnat. Uno naman yung sambahayang sunnat. Yung sambahayang sunnat na baki sa nagduwa. Ang sambahayang sunnat miya makad-makad ha sambahayang fard. Miya makad-makad. Kasi namin pagtakon simpakato qabliyatan iwansin ba'diyatan. Miya makad-makad siya. Tamam? Pagtakon ng bihad to sunan as-sunan ar-rawatib. Maning pagtag simbihad to السنة الراتبة وننجمعني الرواتب أميميا مغد ها سنبها قبلية سن ظهر بعدية سن ظهر إنغان سنبيات سنة راتبة. نعم. أو ننسب سنة نقابو تسيا دوغين وقت بكون سيميا مغد ها سنبها. نعم. pagtagon الصلوات أو السنن غير الراتبة بكون سيا مية مغد. جيد. نعم. تيجنا أن يرينها الصلوات المسنونات أمو إن غير الراتبة بكون سي راتبة قبين دا نكا كوانسيا لونيا والصلوات المسنونات إن mga sambahayang أمو إن سنة 5 أمو إن بكون سي راتبة نكابوبوتاس. العيدان نمونا العيدان. ما معنى العيدان؟ دوا عيد. ونين دوا عيد؟ عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأضحى وعيد الفطر. هيلا يا هجي سمبها yang هيلا يا هجي ibn سمبها yang هيلا ya puasa. عيدان دوا عيد لونيا سنة بكون سيا فرض سنة سين hukumannya. May makan siya sambahayang fardo atau way butas kandi. Wal kusufan iban 2 panglahu. Unin 2 panglahu. Lahu uno. Lahu suka iban sin lahu bulan. In lahu suka pagtagon kusuf kaf al kusuf suka. In panglahu bulan lahu bulan pagtakon khusuf kha inha bulan kafin hasuka kusuf iwan sin khusuf kusufu syams wa khusuful qamar. Alam sin Quran unin baita sin Allah Ta'ala unin farman sin Allah Ta'ala tungod sin kusuf tumtuman nyo. Naam, ala kulli. Wal kusufan iban sin 2 sambahayang amuin sambahayang lahu. Bang maglahu kung kita magtibak. Magsambahayang. Magkhutba. Bukon may mga lusong ataw kan mga kaywa na magtakumbo. Indakinis ni namin kakahinang. Inhinangon tabang ang paglahu sambahayang makatan yung rawang biya din hantang si sambahayang insyaallah ta'ala. Naam. Wal istisqa istasqa mga yu tubig mga yu ulan suqya mga yu amuin mainom istisqa ang pagsambahayang mga amuin dumagpakin gutom iwan sinamuin panuka wayroon na tubig aun sambahayang pagtaon sambahayang alistisqa.
Alam si maas-maas. Amoy lang niya pagsambahayang amoy na magkambigi. Kung saan na na magkambigi. Tiniyabang mayroon na ulan. Manahay na yung mga sapa, masuwa, magkambigi. Magsambahayang at niya mangayo-ngayo pa. Allahu Ta'ala, pangman kita niyo ulan nun. Aun sambahayang niya. Makatan niyo rin insyaAllah. Unin hukuman sin sambahayang yan. Sunnah. Sunnah. Naam, ghayru ratiba. Na. Mahulilong sin shaykh was sunanu. Sunan jama' sin sunnah. Ha? Hati sin sunnah, pangmuhinangon, tungbasan ko. Pang di, na mayroon laysab. Ita ko siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Was sunanu tabi'atu lil fara'id. Iba ni mga kasunnat-sunnatan ni sablong niya at tabi'ah. Ma ma'na tabi'ah? Ma ma'na tabi'ah? Tabi'ah yatba'u. Miya magad-magad. Amo na yung pagyanong ko kanyo sunnah, ratibah. Tama mo na yung pagtag kanini, sulatin yung ta'liqin yung ratibah. In mga sambahayang miya magad-magad lil fara'id, sambahayang fard. Sambahayang fard, 17 rak'atan. 17 rak'atan. In shin, baris sukun. Sabab ma'dud babai. Tamam, rak'atan takata. In shin mo hinangon mo no. Sukun bukun 10. 10. Nah. 17 rak'atan. Nah. In mga sunnat ng sin Shaykh rahimahullahu ta'ala, amin miya magad-magad, miyumurul-murul, mimikit ang mga fard, sambayang fard, 17 hangpu tagpito rakaat. Pila rakaat kataan siya ba? Hangpu tagpito rakaat. Tay, itong untan niyo. Inang po tagpito ini nabaki pa nagdua. Aun sunna ratiba muakkada. Aun sunnat miya magad-magad. Alam sinang po tagpito muakkada. Inati si muakkada na kalando in pagkasunnat niya. Sababin Rasulullah, wala siya tinggalan. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siya, di siya tinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang bukunda mo yung ujol, mahugat na to. Yung pagtag sin sunnat bihad to, sunnatun, ratibatun, uno pa, muakkada. Uningan sin bihad to, muakkada. Ang puin taod niya. Alam silang putag pitoy nila. Naam. Ada po nin sunnat amuin, lam yuwadhib alayha an-nabi. Wala datud siya amuin biya. Amuin long tamuin biya. Biyawg bukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun waktu magkahinang ni aun waktu di da. Pagtakon sunnatun ratibatun ghayru muakkadatin. Ghayru muakkadah. Jayid? Nah, طيب itong unta ko nang putag pitoy na long sin Shaykh. Rak'ata al-fajri. Rak'ata al-fajri. Rak'ata al-fajr. 2 rak'at al-fajr. In kari asalin niya yan rak'atani. Sana hinangman siya mudaf na igin in nun. Ang mga tinaturan. In muthanna bang siya mahinang mudaf igunin in nun. Rak'ata al-fajri. Nah. 2 rak'at fajr. 2 na. Wa 4 upat qabla adh-dhuhri before sin dhuhur. Pila na? Unom na. Wa rak'atani ba'dah. Iban 2 rak'at puas niya. Pila na? Puasin luhul ha? 8 na. Wa 4 qabla al-'asri. Upat before sin asar. Pila na? Ha? Tag 2 na. Wa rak'atani ba'da al-maghrib. 2 rak'at puasin maghrib. Pila na? Tag 4. Wa 3 ba'da al-isha. 2 rak'at puasin isha. Pila na? Tag 7 na. Hangpo tag 7 yan. Pagtawakon sunnatun ratibah. Miya magad-magad. Tabi'ah. Ratibah tawa tabi'ah. Tamam?
putagpito. Yutiru. Alam sinang putagpito yan. Yutir, ma ma'na yutir? Witiran niya. Dahil nga fi'il awtara. Yutiru. Awtara. Yutiru. Al-itar. Al-itar, pag witr. Nah, minsan bahayang salatul witri. Minsan bahayang. Tamam? Yutiru, witiran niya biwahida. Sinhang buo. Minhunna, agad din kanila. In isya, pilay nasabot na hindi haisa? 2. Tamam? In dua, sunnah, ratiba. In hambuo, witr. Pila sila kataan? Tagpito kataan. Kataan na pila sila? Ang tagpito sila kataan. Nah. In ini amunainin kataan sin sunna ratiba. May magad-magad. Pilain muakkada halaw mini. Amuin wala to. Amuin nakalanduin amuin pagka sunnat niya. Pila? Ang amu jahab sin imam. Asy-Syafi'i pilain muakkada. Ang ha? Nah, ito nguntin hang Banghaunuin hang dahil di amuin wala to siya tinggalan sin Rasul. Kiwanan niya to, bukan niya to. Pagtakon sunnatun muakkada. Naam, raka'at al-fajr. 2 raka'at fajr. Muakkada yan, ha? Wala yan nakatinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'atani qabla adh-dhuhr. 2 raka'at before sin dhuhr. Muakkada. 2 raka'at before sin dhuhr. Muakkada. Tamam? Inati sin muakkada, wala yan tinggalan. Biyog bukan tun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'atani ba'daha. 2 raka'at puas sin dhuhr. Pila na? 2, 4, 6 na. Kina? 2 raka'at before dhuhr. 2 raka'at puas sin dhuhr. Iwan sin fajr. Wa raka'atani ba'da al-maghrib. 2 raka'at puas sin maghrib. Aun sunnah ratiba sin maghrib puasnya. Tamam? Muakkada in 2 raka'at puas sin maghrib. طيب in hinapusan 8 raka'at na kataan, wa raka'atani ba'da al-isha. 2 raka'at puas sin isha. Hangpu na. In hangpu yan, sunnatun ratibatun muakkadatun. Jayid? In hangpu tagpito mo na tingkatan. Halom sinang tagpito pilay muakkada. Hangpu. Mafhum ya syabab? Naam. Balikan tawassaw. Was-sunanu at-tabi'atu lil fara'id 17 rak'atan. ركعة الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعده و4 قبل العصر وركعتان بعد المغرب و3 بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. نعم, witirannya sinham buok daing haamuin nagkasabot. Pag-uwas lang sin Shaykh rahimahullah, wa 3 nawafil muakkadatin aw muakkadatun, wa 3 nawafil muakkadatun. Khabar. Ila minit na? 20. 18. طيب. لو سين شيخ رحمه الله و3 توسب نوافل. إن هاتس النوافل جمع سين نافلة. جمع سين نافلة. إن هاتس نوافل جمع سين كلمة نافلة. إن هاتس النافلة سنة. سنة. Tawad nga si mga sunnat yan. Sunnah, nafila, mustahabba, tatawwu'. تمام؟ نعم, in معنى yan sunnah. In long niya in 3 nawafil iban 2 sunnat muakkadatun. Muakkada. Kalando to dinawin
biyog bukan tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuwi sa blong niya. Sa ini amuin nakabutas. Tamam? Bukun siya ratiba. In ratiba na uskon na sabot ka. Pila yung taod? Ang po. In muakkada. Pila? Haratiba. Ang po. Tamam? In ini sabuton niya tu sunnat muakkada. Sa bukun siya ratiba. Nakabutas siya. Tamam? Uno'y sabing tu sunnat amuin biyog bukan tuod sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukun siya miya magad mimikit ha sambayang fard. Isa, salatul layli. Allah. Salatul layl. Sambayang sindum. In sambayang sindum amunin tahajjud. Atawakan qiyamul layl. Inati sin qiyamul layl timindog pagtindog sindum. Sumambahayang ka. Hauno na sindum. In labi marayaw, amuin timindog ka, puas mo. Amuin puas mo na sin kakulang mo hakukulangan. Tapos timindog ka, mutas-mutasan mo in kukulangan. Na, mato in labi marayaw. Sabab malagguin, mujahada, iban sin lugto. In harum, in labi marayaw wasatul layl amuin ari tungan sin dum bang amuin di na ko makatindog sin nari tungan sin dum hinapusan sin dum na bakyon mo magtuwid dum. Isa, salatul layli. Ikarwa, wa salatul duha. Wa salatul duha. Iwan sin sambahayang duha. Sambahayang duha. Sambahayang duha katian nyo. Tamam? Naam. May pagyanon sin Rasulullah makasarak ka na siya sin tung katus ka anuman luluatan si manus siya. Nah. Inhikatu wa salatu tarawih. Wa salatu at-tarawih. Sambahayang tarawih. In tarawih jama' sin kalima tarwiha. Tarwiha. In hati sin tarwiha paghali-hali. Sambahayang tarwiha hambuk paghali-hali. Sambahayang tarawih, mga sambahayang paghali-hali. Pila rakaatin sambahayang tarawih. Naam. In pagsambayang tarawih 20 raka'ah kauhaan rakaat tawang po tag-isa 8 rakaat pag-uusyad to witiran na siya sintu kasi paginangon sindika to at tawakan manjari raysa pakauhaan rakaat pag-uuswitiran siya sintu. Tamam? Na kanda sa tiyawag tarawih sa babaut sinupat rakaat maghali-hali ka tarawih. Na intuyan nafila muakkada. Nafila muakkada. Intuyan. Na salatul layl wa salatul duha wa salatu at-tarawih. Mahulian pa imyan ng Shaykh faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha 5 ashya'. هذا المبحث نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى على لنتو نپا سونgon paglingkod-lingkod بإذن الله تعالى patubtubon nato na rin dayon doon وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.